Dovolite, da uvodoma povem, da so srečanja med zbornicami nekdanje Jugoslavije tradicionalna. Jaz se jih udeležujem v zadnjem času, sicer pa me je kolegica iz Republike Srpske opozorila, da smo danes imeli že 21. srečanje in da je naša skupna ocena, da je tudi naše sodelovanje pripomoglo na eni strani k umirjanju političnih razmerij med temi državami in na drugi strani k razmahu gospodarskega sodelovanja. Slovenija, kot vemo, ima zelo veliko poslovnih odnosov z državami nekdanje Jugoslavije, čeprav prav v zadnjem nekdu in v zadnjem času upadamo upad obsega poslovanja s temi državami, zato tudi z današnjim srečanjem vidimo možnost in priložnost, da bomo ponovno to sodelovanje dvignili. Najbrž poznate podatek, da je v Sloveniji 13.000 gospodarskih subjektov, ki delajo na tujih tržiščih, vendar od tega samo dobrih 2.000 takih, ki delajo na trgih zunaj države nekdanje Jugoslavije. Kaj to pomeni? To pomeni, da kljub temu, da mi manj kot 15% svoje zunanje trgovinske menjave realiziramo na teh trgih, pa večina gospodarskih subjektov v Sloveniji deluje na teh trgih. In zaradi tega seveda je to naše sodelovanje s temi državami zelo pomembno. Tukaj vidimo še veliko priložnosti za nadaljno rast, za medsebojno sodelovanje tudi pri skupnih projektih, z nastopanjem na tujih trgih in nenazadnje, o čemer smo tudi danes govorili, naše priložnosti so v dvigovanju vloge gospodarskih zbornic pri urejanju poslovnega okolja, ekonomsko-socialnih odnosov in nazadnje tudi dvigovanja konkurenčnosti naših poslovnih okolij, tako za nas same, ki poslujemo v teh državah, kot tudi za privabljanje neposrednih tujih investicij. Ja sam Jasminka Terzun, potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore. Prije svega želim zahvaliti domaćinu na organizaciji ovog skupa, jer smatram da je to od iznimne važnosti ne samo za ove sve komore država sljednica bivše Jugoslavije, nego evo vidimo da se istovremeno održavaju i susreti naših gospodarstvenika, pa se iskreno nadamo i novim poslovnim partnerstvima. Republika Hrvatska je od 1. srpnja postala punopravna članica Europske unije. Za regiju ulazak Hrvatske u Uniju donosi velike promjene, osobito u pogledu režima trgovine sa zemljama CEFTA-e. Međutim, dosadašnje iskustvo je pokazalo da zapravo ta suradnja u regiji treba biti i dalje prisutna. Pokazuje nam to primjer Slovenije koji je ostao prisutan na tržištima država CEFTA-e, a isto tako će učiniti i Hrvatska. Regija dobiva novog partnera u Uniji, čime se otvaraju nove mogućnosti za suradnju. Mi smo apsolutno spremni pomoći našim kolegama koji se pripremaju za punopravno članstvo u Europskoj uniji. Spremni smo prenijeti svoja iskustva i naravno prije svega zainteresirani smo za što intenzivniju i bolju gospodarsku suradnju. Dobar dan, ja sam Borko Đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske. Mi smo danas imali priliku da učestvujemo na jednom u nizu sastanaka u okviru međukomorske saradnje zemalja bivše Jugoslavije, prilikom čega smo kao i uvijek do sada govorili o aktuelnim problemima u privredi i načinu rješavanja tih pitanja, iznoseći vlastita iskustva donesena iz zemalja u kojima funkcionišemo na način kako je to regulisano odgovarajućim propisima koji nam omogućavaju funkcionisanje u okviru djelatnosti kojim se bavimo. U fokusu pažnje današnjeg sastanka bila su određena pitanja vezana za konkurentnost privrede, na šta prije svega, kako je to konstatovano, utiče i pored ostalog i radno-pravno zakonodavstvo koje ne omogućuje, odnosno ne obezvjeđuje viši stepen zainteresovanosti
većeg broja pojedinaca da se bave privrednom djelatnosti, jer postoje određena ograničenja i neusklađenost između prava i obaveza koje takvo zakonodavstvo sa sobom nosi. Uz to, ja sam jedan od zagovornika insistiranja za veću efikasnost rada javne administracije i stavljanja u funkciju potreba privrede, kao i traženja načina za rasterećenje privrede kako fiskalnim, tako i nizom parafiskalnih opterećenja. Iz ovakvih susreta sigurno proističu nova iskustva i nove mogućnosti koja su primjenjiva u sredinama u kojim živimo i radimo i mi očekujemo da će se ta dobra praksa u buduće nastaviti, naravno, sa traženjem načina za boljim unapređenjem ukupnih odnosa, a isto tako i traženjem novih puteva do ostvarenja ciljeva svake od naših privreda, kako bismo ovaj ekonomski prostor učinili prije svega sposobnim za realizaciju onih zadataka koji su pred nama, a s druge strane da budemo interesantni za potencijalne investitore, kako pojedinačno, tako i zajednički u nastupima na zajedničkim projektima. Ja sam Velimir Mijušković, predsjednik sam Privredne komore Crne Gore. Želim da vas pozdravim sve skupa, pozdravljam i moje kolege. Ovo je jedan, dakle, kao što ste čuli od mojih kolega, jedan u nizu sastanaka koje Privredne komore zemalja bivše Jugoslavije u kontinuitetu održavaju i na kojima se tretiraju aktuelne privredne teme i privredni problemi koji tangiraju ovaj region i šire. Dakle, istovremeno kroz ili u sklopu sastanka predsjednika privrednih komora se održavaju i poslovni forumi, ovako multilateralni poslovni forumi kako je danas bio. Dakle, današnje delegacije su ovdje prisutne privrednika iz svih zemalja bivše Jugoslavije. Mi smo, kako sam rekao, u kontinuitetu držali ovakve sastanke i imali smo kao prioritet nešto što znači poslovno povezivanje na bilateralnom nivou i ovako na multilateralnom nivou. Dakle, današnji prioriteti su sasvim drugi u odnosu kakvi su bili prije nekoliko godina. Dio tih zemalja, dakle dvije zemlje su članice Europske unije, već odavno, Slovenija, Hrvatska od nedavno. Crna Gora pregovara za punopravno članstvo, Srbija ima status također kandidata i očekuje datum pregovora. I sada već imamo i drugačiji režim trgovanja sa nekim zemljama, kako do skoro smo imali sa Hrvatskom režim trgovine koji je važio u skladu sa sporazumom CEFTA 2006, sad više taj režim sa Hrvatskom ne važi. Mi smo tu temu tretirali na nekoliko naših sastanaka kako da prevaziđemo te probleme, jer sad jednostavno se mijenja kompletno taj režim sa Hrvatskom i mislim da su svaka zemlja pojedinačno uspjele da nađu neke kompromise u smislu revidiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. Crna Gora je to svakako uradila i mislim da smo na obostrano zadovoljstvo zadržali dobar dio tog režima sa Republikom Hrvatskom. Mislim da je ovo sada jedan prostor koga smo mi u komorama uvijek bili svjesni da je to prostor koji mora da bude poslovno povezan, ima najveće šanse da zajednički budemo konkurentni prema ostalom dijelu Evrope i svijeta. Dakle, sad su vremena kad bi možda morali zajednički objedinjeno da nastupamo na treća tržišta, da organizujemo zajedničke izložbe, predstavljanja, sajmove, poslovne forume, da poradimo da se konstituišu određeni konzorcijumi, da zajednički nastupamo, onda možemo po obim naših usluga i proizvoda možemo konkurisati na široka tržišta i mi ćemo ovakve, naravno, sastanke nastaviti i dalje da održavamo.
Raša Ristivojević, potpredsjednik Privredne komore Srbije. Divna ideja da domaćin organizuje ovde ovaj sastanak i Privredni forum kada je u toku takmičenje košarkaških reprezentacija. Ne zato što mi ne bismo došli na taj forum, nego je to jedno onako duplo zadovoljstvo. Pre svega, Privredne komore iz regiona i opšte Privredne komore su predstavnici privrede i zastupnici privrednih subjekata kada je reč o nastupu u inostranstvu privrede jedne zemlje ili zastupnici interesa privrede kada je reč prema državnim institucijama u okviru same države. Svakako Privredne komore su neizbežan faktor, vrlo važne institucije, različite su po strukturi organizaciji na ovim prostorima, ali svakako su predstavnici privrede. Upravo zato smo i mi ovde, predstavnici Privredne komore Srbije, da razmenimo iskustva, da definišemo stvari, da vidimo ono što je nama slaba tačka, predočimo ostalim kolegama, pa možda nađemo zajedničko rešenje kako bi to otklonili. I obrnuto, da se pohvalimo ono što smo uradili, da kažemo šta smo uradili, pa da to neko iskoristi kao svoje iskustvo. Važno je da smo ovde došli i da, kažem, apsorbujemo znanje i iskustva, pre svega Privredne komore Slovenije, Privredne komore Hrvatske, koji su sada u sastavu, direktnom sastavu, odnosno članice Evropske unije, s obzirom da Srbija ima već status kandidata i s obzirom da Srbija je definisala sebe kao državu koja svoji 50%, čak skoro 50% trgovinske razmjene obavlja sa zemljama Evropske unije. Malo pre sam negde pomenuo da nije samo investiciona destinacija Evropa u bilo kom smislu, nego su to i zemlje Dalekog istoka, pre svega Kina, već tradicionalno dobro odnosi između Kine i Srbije, kao i Rusija, gde Srbija ima jako dobre ugovore o dugoročnoj ekonomskoj i privrednoj saradnji i ovo je jedan način da pozovemo sve zainteresovane partnere, sve firme koje imaju interesa da na neki način sarađuju sa Rusijom, to urade tako što će investirati u Srbiju, u srpska preduzeća i na taj način će im biti rusko tržište, da kažem, prilično otvoreno. To je ugovor sa Rusijom, ugovor sa Belorusijom i Kazahstanom. Ta razmena iskustava, razmena informacije je jako važna. Mi smo se ponudili da budemo domaćini na jesen negde ovakvog sličnog foruma u Beogradu i nastojat ćemo da to i sprovedemo. Napravili smo nekoliko zaključaka koje ćemo definisati kao polazne tačke agende koja će biti zastupljena na tom forumu u Beogradu. Osnovni je cilj da probamo da se zajednički predstavimo, da pokažemo svoju snagu, jer, znate, možda će investitori, neće im biti baš previše interesantno da investiraju u zemlju koja ima ili 1 ili 2 stanovnika, ali ovo tržište ovde podrazumeva, regionalno tržište podrazumeva neki ljudski resurs od 30 miliona stanovnika i to negde ne bi trebalo da predstavlja zaobiđenu tačku u smislu investiranja. Upravo zato smo se i našli ovde da, kažemo, opet razmenimo iskustva i informacije i nadam se da ćemo na taj način pomoći jako privrednim subjektima, pre svega naših zemalja i privredi uopšte. Јас сум Стојмирка Тасевска, советник на управниот одбор во Стоколмска комора на Македонија. Поздрав на македонски и многу успех по нашава заедничка работа, во која и кај нас не подржаме сегова седмата сила. И се наши први партнери во јавноста. Економско јачење региона е императив за све нас
i za svaku zemlju pojedinačno. U tom smjeru i radi ovaj zajednički forum i velika blagodarnost Gospodarske zbornice Slovenije što je organizovala ovaj forum, a posebno i zato što je u okviru Eurobasketa. Ta saradnja mi kao komore pružamo kao naša zadaća most povezivanja. Međutim, karakteristično je tu što naše firme, članice naše komora dobro se poznaju, dobro se znaju, sarađuju i dalje će sarađivati. Međutim, dobro je poznanstvo, dopunitelno i proširivanje ta saradnja. Ono što mi komore radimo, to kako da mi olistimo put te saradnje, kako da njihova zamisla se brže realizuje. U tom smjeru naše aktivnosti u okviru privrednih komora je kako da olakšamo pre svega u pravnoj ramci, ujedničimo sve uslove koje i olakšamo za protok ne samo stoke, nego i kapitala i sve ostalo. Zato što hoćemo saradnju intenzivirati i da se ne svodi samo na trgovsku razmenu, nego i u dijelu investicija i u dijelu zajedničkih proizvoda i zajedničkih nastupa. Da budemo ekonomski jači region i da se tako predstavljamo. To nam je cilj, na to radimo i radit ćemo i dalje. Ja sam Nemanja Vasić, potpredsjednik Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Složena je država, 3 naroda i 2 entiteta, tako je složen komorski sistem, imamo entitetske komore, regionalne i spoljno-trgovinsku, ali imamo međukomorsku saradnju, tako da smo u toj oblasti, eto na sreću, uspjeli da budemo nekakvi zajednički predstavnici privrede Bosne i Hercegovine. Nažalost, od ovih 6 država Bosna i Hercegovina ima negativan trgovinski bilans gotovo sa svima, izuzev sa Crnom Gorom, i pokrivenost izvozom uvozom sa 2 najveća partnera, 3 u stvari, Slovenijom, Hrvatskom i Srbijom je oko 50%. Zato drago mi je da smo naišli na razumijevanje kod partnera i ne osuđuju naše nastojanje da u okviru CEFTA-e u agroindustrijskom sektoru, koji je jako ugrožen u Bosni i Hercegovini, zadržimo carinske barijere još jedno vrijeme dok se naša privreda ne osnaži, da može ravnopravno da konkuriše, jer su nas razumjeli da bi ukidanje carina u tom sektoru, koji je za nas vrlo bitan, praktično zemlje Europske unije uništile kompletno našu prerađivačku industriju u toj oblasti i mislim da su dobar način proširenja saradnje te regionalne ipak i Hrvatska i Slovenija našli tako što su njihove kompanije otvorile pogone u Bosni i Hercegovini, pa su tamo razvile proizvodnju i ostvaruju određeni profit, što je praktično ovo što je koleginica iz Makedonije rekla, ulaganje u investicije, ulaganje kapitala u Bosnu i Hercegovinu. Time su nam pomogli da zaposlimo nešto više radnika, a sebi ostvarili profit. U nadi da ćemo za godinu, 2 osnažiti i kompletno moći onda tu međuregionalnu saradnju da provedemo bez ikakvih barijera. Ja vas pozdravljam.